Explore Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. Ubhf University, Meghalaya. Ka Umsning Block Handman Forum haga khanriu trik unaitung acak punriu. Kala IT da ka jingtho, hau menteri ka sarkar jela ubakmi yekatanat Bording, uba met baling do ban pinsngau. Halor ka jinglip kha ka Bording haga Thaiñ Umsning, ka ba pinso sat hadu kata kinong shong shnong, haki ba bun rukom. Nadu ka yok kon, yiki kena school, pat iki samla puli. Kunthob ru yiki hospital sarkar, kibadon haka Thaiñ. Haka jinga krem bikala pathai kubor, President ka forum uba Frankie Nongrum, ulai thu uba ka forum kala Dawa yung menteri. Banbu no, ya ka 33 by 11 kV substation. Kenang banweng ya ka jinglip Bording, haka Thaiñ Umsning. Kaba pra hadu kandai kenta Sngi. Haka ban nagalian jongi kum ka forum, iwan ya ka ban kerpat. Siya ka sorkar jela lengba jongi. Belum kum minister isat habide bar kajing lip kha jong lai te bo Umsning area ka jongi. Dan nagalian jongi kum forum ni lawan bu ya ka application kajing hal juga pun belum kajing tempat di sarkar makan set up ia ka 33 by 11 kb substation hapo Umsning kenang makan ni kan nyarap manduna ya kajing lip light jong Umsning area namar kum makalong betahi kum ka area Umsning ke jongi ka maham hapo jong Umsning block ni mat ha ya kajing e namar kajing lip kha jong alai kadon kisi kiba ngimat adu kumpa prakata kata kajing lip light ban haya ka bakal kami. Jadi nak berkata hadin bangila persang bani pula ke problem tinggi siam ba ka ngidon ka ia kan dekat 33 by 11 kb. Tinggal trial ada ka sarkar kan sengap ia kan jingkir pat ka jungi lengba I sar ba ngangeng pa Umsning area ka jungi ngin salah abang so ia kan problem jong ka jingi flight. Mengenur ru banai ka garanti dan ka assuran kalau ba lada sarkar kan penyu lagi gini substation nyepo hidup berapa persen nyilala absot ini ka jingi flight ti nama kata ngikerpat nagalian jungi kum ke forum ngikerpat ya ka sarkar jela lengba isar menba lengdo di bolong minister insat in sngomha bachim khia ya kani ke jingkerpat ka jongi kenang makan long ke jingkerku nag mentang ke jongi kinong songsnong jongka Umsning area ki ba im daka kamai kaji namar ba kajing lip lai kakta ya kayo kakot kajungi tidak kajing biang juga lai ngangin scam bakan kentiu ya kamai kaji kajungi kayo kakot kajungi bat kan long lu kaju kupor kajing gerku ya ki khud ikti kajungi ki badon lagi jing pule bat kunju ya ki hospital sarkar bagila panai ya kajing syakri ke babian na kata pai ba te namar kata session ni kerpat ya sarkar baken sumha ban sim khia ya kene ka jingkerpat nagaliang jongi kumka forum. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEM's bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks. We help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEM's app on Mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEM's, our ride